Mwaramutse none tariki 10 z'ukwezi kwa gatanu mwaka 2026 turamukiye muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Akaga gakomeje kwisuka ku butaka bwa Repubulika ya Congo umunsi ku wundi isa ku yindi. Mwenga agace kabiri mu mirwano ku rwego rutazibagirana mu buryo buteye ubwoba. Imirwano yaciye ibintu Wazalendo aho muri Congo bita inkorokoro ngo barwanye biremereye na M23. Aka gace ka Mwenga baratikurana, barahondana, barasekurana, maze ivumbi ritumuka amasaha y'amanywa nijoro. Ndakubwira ko byagenze ngaho muri Mwenga aho Wazalendo bavuga ko baboneye insinzi kuri M23 bamaze kwisomo rya gisirikari. Ngo burya Wazalendo bakoze akazi gakomeye birangira bihagazeho imbere ya M23 gusa, ariko ibico bitatu bateze M23 nibyo byavuyemo insinzi yabo. Barimo kubyina, barimo kwishima, ndabikubwira. Ku rundi ruhande abangaba bitwa FARDC na M23 imushaki. Igitero cya drone cyagabwe mushaki kizwe deadly attack. Amerika yanacyamaganye bikomeye, n'igitero cyaguyemo abasivile n'abandi barakomereka. Nubo kwande rwa leta ya Congo n'ibinyamakuru shigikiye Kinshasa byemeza ko n'abapfiriye muri kino gitero. Ariko we ngo tsabaye gahunda rukivugana abasirikari bakuru ba M23 bari bageze mushaki. Byagenze gute? Byabaye ryari? Iyi nama rukokoma yahuje abayobozi M23 ngaho mushaki igatuma FARDC yohereza igitero kidasanzwe aho ngaho mushaki cy'indege ya Switch kane. Iyi nama yari inama ihatsiki wari umupanguki M23 irimo gutegura gukora muri ako karere. Ese M23 yashakaga kugera kuki? Byose ubimbaze nanjye mbikubwire kuko amakuru yose ari kugati. Hanyuma AFC M23 bandikiye Amerika ibaruwa ikomeye cyane babashinja Leta Zunze za Amerika kubogamira ku ruhande rwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo mu gihe kino gihugu cya Leta ya Congo gikomeje kwica nkana abasivile. Ndetse banajya aho bavuga yuko amasezerano basinye Washington hagati ya Leta ya Congo n'u Rwanda ari amasezerano adafite gahunda yo kuzazanira igisubizo Repubulika ya Congo cyangwa se gukemura ya matati binajyanye n'uburyo ngo ahengamye cyangwa se harimo uburyo bwirengagije nyamukuru ivyanyavyo bijyanye n'ibibazo bya kutaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Wabimbaza nkabikubwira kuri iyo tangazo ryose ndari gusomera nawe ukaza kwitangarizwa n'ivyo M23 yashinje Leta Zunze za Amerika bayitunga gatoki mu maso. Sibyo gusa ndakubwira, ahubwo Ubusuwisi mufatanye na Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Umutegetsi umwe mu Busuwisi yageze muri Nord Kivu ku ruhande rwa Beni ahura na General Major Losomo Kakule Bariste, maze baganira ku buryo bufatanye bwabo bugomba kuza mbere ndetse n'imbaraga bagomba gushyira mu mikoranire. None si umupangu w'Abasuwisi baje nyuma y'uko M23 yemeje ibyo gutanga inzira kunyuza mu bikorwa by'ubutabazi. Akanaga kabara kagambane Thomas Jenat, umushefu ukomeye cyane mu rwego rwa Repubulika ya Congo ariko ni ambasade y'Abasuwisi muri Congo, ntabwo yaba yaje kugamba M23 kwa Kakule Valise ngo babwire Leta ya Congo uburyo bazakorana deal nyuma yuko nanone byemejwe na bimwe mu bihugu nanone by'Iburayi ko bigomba gufatanya na Leta ya Congo kuruta uko bafatanya na M23. Ubimbaze nabyo mbigusubize. Gusa ariko ku rundi ruhande Amerika ngisani yaciye amarenga akaze ko bitero bishoboka ku Rwanda bikozwe na FDLR cyangwa se bafatanije, by'umwihariko hari ibice bashyize nko muri Red Zone, uduce abanyamerika badasabwa gukandagizamo ibirenge. Nyuma y'uko iryo tangazo ritangajwe, amakuru mashya iyongera kuri ibyo ngizo akomeje kuvugwa. Leta Zunze za Amerika zibibwirwa n'iki? Barerekwa, turaza kumenya ibyo ari byo. Jewe ndi umuhungu wa Kamanzi, ndaguhaye ikaze muri kino gitondo kugira twimbike cyane makuru ari kuvugwa, nje nawe twirirwe tuzi ngo nibiki biri kujya mbere. Mwese mbaye ikaze utujyane ku musozi nk'ibisanzwe. Ikaze kuri mwese. Nunyemerera turahera kuri imirwano muri Mwenga yaciye ibintu. Wazalendo bakivuga insinzi ko bahanganye bikomeye na M23 kandi icyo bakoze gusa ari ugutsinda umutwe wa 23.
n'imirwano n'ubundi maze iminsi ihanganishije impande zombi muri aka karere ko muri Kivu y'Amajyepfo. Urebye muri Kivu y'Amajyepfo uduce twinshi dusa n'utwarwaniwemo mu buryo bukomeye. Uturutse muri Minova manuka Tubimbi, ngo ngo unyuze mu cyerekezo byumve gutya, va Minova uze muri Kalehe, uve Kalehe uyigire muri Katana, uve Katana ubwo hafi ya Kavumu centre umanuke ufate agace none kavuga muri Kalehe ariko ku gice cya ruguru, uhita umanuka ujye muri Nzibira, uve Nzibira ujye hirya gatoya, hanyuma uze ugaruke mu gace kagana muri Mwenga. Ubwo ngo uturutse mu gace kinjira igana muri Nyabantu, uturutse neza muri kakarere ko munsi gato ya Bukavu, ubwo navuga muri cya Rwalungu, hanyuma ugita winjira muri kano gace ka Tubimbi, uhita umanuka gace muri Kasika ukagera muri Mwenga nyirizina. Aho niho umurwano uri kuvugwa ku buryo butoroshye mama 23 yahanganye na Wazalendo. Intambara zikomeye zabaye hagati ya Wazalendo VDP n'inyeshyamba M23 bashinja gukorana na RDF mu gace ka Mwenga mu Sud Kivu nko ku ruhande rwa Kasika Muhuzi. Intwaro nyinshi n'amasasu ubyigaruriwe na Wazalendo, inyeshyamba nyinshi M23 barazica. Hanyuma Wazalendo kuri X bashyize amagambo yabo bavuga ko ari n'umukoloneli bishe wo mu ngabo za M23 batazira RDF kandi ngizi ngabo bazimereye nabi. Ukurikije aya makuru bashyize kuri X baragaragaza uburyo barwanye iki gitero cyangwa se bakoze iyi ntambara mu buryo bw'imbaraga mu 23 irwana na Wazalendo VDP. Hari uburyo butatu byakozwe gute rero. Abazalendo VDP bo mu gice cya Mwenga kugira ngo bigarurire iyi locality yarimo 23, urabizi neza ko 23 muri Kasika bari bamaze iminsi nyuma yo kuyambura FARDC na Wazalendo. 23 yaragiye irakorera mu buryo bw'imbaraga, maze rero Wazalendo basa n'abakubutse mu gice cya ruguru uturuka muri Bukavu bamanuka bagana mu cyerekezo cyepfo nanone ugana Mwenga, ariko bagiye basubizwa inyuma bakwitiwe mu gice kigana neza muri Wangoe, agace bakunze kunyuramo inshuro nyinshi. Iyi locality niyo rero n'ubundi Abazalendo bivuga ko banyuzemo binjira muri Kasika. Kasika hakomeje kubera imirwano kuko no kuri inshuro bivuzwe by'imirwano zawo nyuma yuko mu bihe bishize bahawereje drone nanone iraharasa, bivuga ko 23 yaganye nk'agace ka ruguru. Rero Wazalendo bamwe baturutse mu gice cya ruguru muri Wangoye uturuka muri Yeseiza, abandi bava hepfo muri Kamitunga barazamuka bahurira rwagati batega ibico mu 23, ngari naho bamburiye 23 amasasu bashyize kuri X muna muri ayo mafoto yabo. Mwariyo masasu cyangwa se imbunda zirimo AK47 machine gun imwe ndetse n'igikoresho kimwe gisa nkaho ari cy'ikoranabuhanga cyangwa se ikitumanaho bambuye mu 23 muri urwo rugamba rukomeye muri ako karere ko muri Muhuzi Kasika. Aha ukavuga yuko rwa rugamba rutoroshye, gusa andi makuru akavuga yuko imirwano yumvikanye muri ako gace icyarimwe habaga n'imirwano ikumvikana mu byerekezo bigana muri Minembwe nagace n'umuri kari munsi y'izi nzira zavugwamo imirwano. Gusa nkivuga ku bya Minembwe, agace ka ruguru ya Minembwe mu gice cy'iburasirazuba ni Sange, amakuru atugeraho aremeza ko abasikari bahari ba FARDC na Wazalendo bo munsi gato bari hafi ya Runingo bari mu bwoba nyuma yuko abatuye Sange tariki 9 z'ukwezi kwa gatanu nta gikorwa na kimwe cyakorewe muri Sange mu buryo bwari busanzwe cyangwa se uko byari bisanzwe. Aho maduka menshi yasaga nafunze, abaturage ngo bari mu bwoba biga ko ibitero isa kwisabya kongera gutangira nyuma ko n'ibikoresho byinshi n'abasikare benshi mu 23 harimo n'ibikoresho batigeze babona ku mirongo y'imbere ku rugamba, bisa naho 23 imanuye ngikoreshe kuri tea irasa kuri FARDC na Wazalendo bari muri Runingo basubiza inyuma bageze ka mu gicu kigana muri Uvira bwo muri Kiliba, agace baragashaka asijuru. 23 igiye kubikora cyangwa se igitero yabigiye kukirwana nyuma ko imaze iminsi iteguza FARDC ko niba bakomeje gukora ibikorwa by'ubushotoranyi n'ubusomborotso bwabo. 23 itazigera yihangana, iraza kwishyura ikoresha imbaraga za rutura, iraza gutanga igisubizo cyanyacyo cya gisirikari kuri FARDC na Wazalendo. Pick pack tic tac mujabirire babatikure uko nguko nike 23 bivuga. Ayenya ngo nayo ariko iraryira imenge Umurundi n'Umukongomani bacanye ku maso Katyusha BM
ndetse n'uburinzi bw'ikirere bwa Bradley babuzanye mu cyerekezo kigana muri Uvira. Na drone na ndege na musirikare ugomba kuva ruguru rusange ngo yibwire ko azagera muri Uvira amahoro. Reka da, manuka n'amaguru maze bagusubiza inyuma, gasa bagusubize. Uko niko nabo ngo biteguye, uko bitari zaba tubitegereza. Igitero cya drone ariko imushaki muri Kivu y'Amajyaruguru nicyo gikomeje kuvuga cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Amerika yacyamaganye bikomeye. Tujye guhera ku kinyamakuru cyitwa Tazama RDC Info, kimwe mu binyamakuru cy'ikiye cyane Repubulika ya Congo. Bavuga kuri kino gitero, ababo bagize bati Guerre DM23 cyangwa se mbari 23 izabaye mushaki kuri uyu wa gatanu tariki 8 Gicurasi 2026. Umuyobozi w'akarere ka Masisi yari yatumije inama y'abayobozi bibanze. Umva uko byatangiye, uko babivuga. Aho abayobozi ba gisirikari ba FC23 nabo bitabiriye inama. Ni inama yatumijwe n'umuyobozi wa Masisi, w'akarere ka Masisi, maze abayobozi bamwe mu ngabo z'23 baritabira. Hari kuva saa 11 za mu gitondo kugeza saa 7 n'igice z'umugoroba muri Mushaki, umujyi nko kilometero 50 uvuye mu mujyi wa Goma nyirizina. Bati nyuma y'inama umuyobozi yatumiye abitabiriye ku byo kurya no kunywa inzoga nyine mu rugo rwa liquor ahantu nyaburanga muri Masisi, ngo bagende bifate neza kuko bavuye mu nama birumvikana n'umusangiro. Hanyuma saa 4:20 z'umugoroba, saa 10:20 z'umugoroba, nibwo indege za gisirikari zagabye ibitero bibiri bitagenzuwe neza kugeza ubu, biherekeje cyangwa se byari ibitero bikomeye cyane bya 30, aho inama yabereye imushaki hafi y'isoko ryo muri ako gace ndetse no ku isambu iri mu mujyi wa Mushaki rwagati. Yose ni igisambu kinini cyo mu mujyi wa Mushaki rwagati, aho niho zo drone zagiye gusuka ibisasu. Amakuru aturuka kuri yo terrain avuga ko abaturage bajya kuri 35 batewe n'igisasu cya bombe cyangwa bakomerekejwe n'ibyo bisasu. Bamwe muri bo bari bari ku isoko ryo muri ako gace, abandi bari hafi y'aho ibitero byaturikiye. Ikinyamakuru gikomeje kigira giti nta rupfu rwagaragaye kuri uru rubuga. Byemejwe bitanzwe wenda n'ikinyamakuru cya Tazama RDC Info. N'abantu bane bo muri ako gace bababwiye ayo makuru. Bongeraho ko hari abantu bake gusa bakomeretse bikomeye, bamwe muri bo bahise boherezwa i Goma kugira ngo bahabwe ubuvuzi ngo bukwiye. Gusa ariko ikinyamakuru gikomeza kivuga yuko mu itangazo rya M23 FC ngo batangaje ko hapfuye abantu 20, umubare utarigeze wemezwa neza n'amakuru yigenga. Umubare w'abantu basa n'abakoreshejwe amakosa nkuko ngo bivugwa n'amakuru menshi yo muri icyo gice uko byagenze. Bivuze ko ibinyamakuru byinshi byegamiye ku ruhande rwa Repubulika ya Congo ari gutyo bibona. Wari uyoboye ibikorwa by'inyeshyamba Masisi, General Gacheri Musanga, ngo nawe yarahari, ariko amaze kumenyeshwa ko hari indege itajya abapilote yisahunga aguma ahantu hari umutekano kimwe n'abandi bayobozi ba gisirikari ba AFC M23. Nubwo na kino kinyamakuru gikunze kwitwa ko ari itiyo ya FARDC yose itakunze kunyuzwamo amakuru yabo, amakuru yandi aturuka mu nzego z'umutekano za Congo avuga yuko koko kino gitero bari bagipangiye guhitana Bwana Gacheri Musanga, murumuna wa Raso Musanga, guverineri Kivu y'Amajyaruguru. Nkuko muri Kivu y'Amajyaruguru n'undi bahiciye Willy Ngoma, Gacheri Musanga bari bamenye ko yagiye muri iriya nama yabereye muri kara gace, maze bohereza indege ahantu babiri bakekaga ko ashobora kuba ari byanga bikundi bagomba kumurangiza ku isoko ryo muri ako karere ndetse no kuri ya farm yo muri kira gice. Bivuga ko ari nayo yabereyemo uyu musangiro, ari agace kalika gakunze nyine kubera imikorwa by'imisangiro. Amakuru agamye neza ko Gacheri akimara kumenya ko ku isoko baharashe yise ahunga agace bari barimo maze ajya ahantu hari umutekano. Bivuze ko igitego kitigeze kimugeraho, nubwo ari amakuru nyine yatanzwe bwa mbere ba breaking iyi nkuru bavuga ko General Gacheri yaba yayise ahatakariza ubuzima cyangwa se agakomereka bikomeye. Nzika mu makuru mwagiye muyumva, gusa Gacheri Musanga ni muryerye ni muzima, nta n'ikintu na kimwe yabaye. Nubwo igitero bivuze nkaho ari cyo kigambiriye guhitana, nkuko ndetse n'ibinyamakuru zo muri Kongo bwabyo iki ngiki nacyo ubwacyo kibyivugira ko basha guhitana Bwana Gacheri Musanga. Gusa ibindi binyamakuru zo muri Kongo birimo na kimwe wavuga ngo dikwana na MONUSCO aricyo Radio Okapi nabyo byavuze iby'iyi nkuru. Gusa byivuga ko iyi drone yarashe ibisasu ku ruhande rwa M23 batazi neza izo drone zaturutse.
bamwe mu mukoresha imbuga nkoranyambaga bahise bataka RDF na M23 bavuga ko aribo bagavye icyo gitero kujya kunde bagaragaza impamvu yo kongera gusubira mu ntambara, basa naho bashaka kwihorera ku bikorwa FARDC imaze iminsi ikoze ku ruhande rwa M23. Ikindi kandi bashaka kugira ngo bakomeze intambara ku butaka bwa Kongo bajya mu gice cy'uburengerazuba bakurikirana bakurikirana FARDC ndetse banateguza gutangiza intambara igana muri Uvira. Umugambi bakaba bawuvuze ndetse bahita bateguriza n'integuza zikomeye ko nyuma y'icyo gitero gishoka cyane ko M23 yatangiza igitero gikomeye gisa nko kwihorera ngo kandi rero yagavye icyo gitero. Gusa ibyo byo kuba ko M23 yagavye iyo gitero ntabwo uruhande rwa leta Kongo nyirizina rwabyemeje cyangwa se undi muntu wari wese sibya akoresha réseaux sociaux. Leta zimwe za Amerika binyuze ku ruterwa rwa US en français bagaragaje icyo twakita itangazo ry'akababaro. Bagize bati Leta zimwe za Amerika ziramagana igitero cy'indege zitagira abapilote cyagabwe ejo imusaki muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse n'ubwicanyi bwakorewe hafi ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Impande zose zigomba kwifata neza, kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano, kurinda abaturage no kwiyemeza ibiganiro no kugabanya ihungabana ry'umutekano. Aya n'amagambo yatangajwe na Leta zimwe za Amerika bagaragaza ko nabo bamaganye iki gitero cyagabwe mushaki, aho bavuze ko ari igitero gikomeje gutuma urugamba rukomeza, nyamara bari bizeye yuko muri iki gihe ku butaka bwa Kongo impande zombi zigomba kureba uburyo zahagarika imirwano bakajya kumeza ibiganiro cyangwa se bagakomeza inzira ya diplomasi, ari nayo nzira igomba gukemurwa kino kibazo apana ivy'intambara. Zimwe za Amerika ziti impande zombi zigomba kuba izo ziyemeje birimo guhagarika iyi mirwano ndetse no kutagira gahunda y'amahoro nk'uko bavyiyemeje. Nyamara M23 binyuze muri Colonel Nanga yagaragaje ingingo 7 zirimo ibyo bamagana ku ruhande rwa leta ya Kongo ndetse anagaragaza icyo bavuga kuri Leta zimwe za Amerika. Ati ingingo ya mbere, abanyekongo b'inzira karengane bishwe ejo imushaki muri Masisi mu bitero zatawe neza bizwi kandi vyagaragaye kandi twanavyanditse. Akomeza agira ati ingingo ya kabiri, ibi bikorwa by'ubugizi bwa nabi byahitanye abantu barenga 30 n'abakomeretse benshi zakozwe n'ubutegetsi butemewe n'amategeko bwa Kinshasa buvuga ko bushyigikiwe na Leta zimwe za Amerika kugira ngo bugaragaze ibikorwa byabwo. Bushyigikiwe n'abafatanyabikorwa babwo baturutse mu ngabo z'u Burundi, abacakara bo muri Colombia, abacancuro muri Colombia n'abanyamerika, FDLR, Wazalendo n'izindi ngabo mbi ngo zihambwe imishara yazo. Colonel Nanga ingingo ya 3 yagize ati ibikorwa bisaba kwamaganwa ku buryo busobanutse no kugaragaza neza uruhande rubishinzwe ariko ubutegetsi bubi kandi bukunda amaraso bwa Kinshasa. Nanga asona ko ubutegetsi bwa Kinshasa ngari ubutegetsi bw'ibinywa amaraso ngo bukunda amaraso, niko yanditse murabibona. Ubutegetsi bukunda amaraso bwo muri Kinshasa bugomba kuryozwa ibyo ngivyo. Ati ingingo ya 4, birababaje cyane kubona Bwana Felix Tshisekedi akoresha amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro na Leta zimwe za Amerika kugira ngo asabe ko adahanwa burundu, amwemerera ku ruhande rumwe kwica abaturage b'abasivili batagira kirengera no ku rundi ruhande kwica amasezerano yose y'amahoro nta biryozwe. Nanga ku ngingo ya 5 ati Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika binyuze mu biro zayo bishinzwe ibibazo bya Afurika igaragaza ku buryo butangaje ko idashobora kugaragaza neza wakoze ibyo bikorwa bizwi na bose kubera ibi bitero by'indege zitagira pilote, kubicira urubanza ndetse no gufata ingamba zikenewe zo kubihanira. Kuri Nanga arifuza ko kino gitero cyakozwe ngo na FARDC kuri Mushaki bagomba kujyanira Tshisekedi Chilombo, ngariko bisa naho ntacyo Leta zimwe za Amerika ziteguye kubikoraho. Genda bavuga ngo uhagarike n'ingwa aravoma uko Leta zimwe za Amerika ngo ziteze bwiki muri Kongo. Kuri Nanga abona ibyo bituma Amerika igenda nkuko Kongo ibishaka, idashobora kuvuga nabi Kongo, idashobora gufatira ibihano Kongo, idashobora kugira ikintu kimwe ikora kuri Kongo, bigasa naho bayikingira ikibaba igakomeza kuri kurwa ibyo Nanga yita ibyo bwicanyi. Uburyo nyine ngo Amerika yakwiriye bundi guhita ihana Tshisekedi. Nyuma ya 6 yagize ati ubu buryo bwo kutumvikana byibuze burababaje cyane. Impagararo yayo yaba ubushizi bw'amanga cyangwa se uburiganya ntabwo ikwiriye uremere bw'ukuri. Nanga ati mu kugereranya abahohotewe
n'abakoze ibyaha mu buryo bukabije. Uburyo ibiro bishinzwe ibibazo bya Afurika bitubahiriza kandi bigatesha agaciro ubwumvikane mu gihe binatera ibibazo bikomeye ku bijyanye no kubahiriza amahame yo kutabogama no kwizerana ni ingenzi kugira ngo bigere ku ntsinzi. Biragaragaza ko ibikorwa byose byangiritse cyangwa se bitagerwaho. Nanga abona ko igituma amahoro ataboneka n'abafatanyabikorwa bamwe bigize ba ntibindeba bigira mu ruhare, kuko abakora ibyaha batabiryozwa kandi aribo base bayazana bo gutuma ikibazo cy'intambara kitabonerwa umuti ngo amahoro ahinde ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubwibizo ngo leta ya Kongo yikorera ibyo ishaka, izi neza ko nawe ugomba kuyibiryoza. Ibyo rero kuri Nanga ngo ni ikibazo gikomeye cyane cyo kwamaganira kure ndetse no kurwanya. Gusa ariko mu ibaruwa yo ku ya 7 Gicurasi 2026 F23 yandikiye umunyamabanga wa leta zunze ubumwe za Amerika Marco Rubio muze ko rw'aba politike ku Nanga agaragaza impungenge ze ku bijyanye n'ubwumvikane n'ubwizerwe bw'inzira y'ubuhuza yateguwe na Washington muri Repubulika ya Kongo. Uyu mutwe wa politike n'igisirikare F23 uraninga Kinshasa kuba yubahiriza amasezerano menshi yagiranye mu 18 Mata 2026, cyane cyane irekurwa ry'imfungwa 317 mu gihe cy'iminsi 10, kandi unamagana gukomeza gutera ibisasu bya drone n'indege ku turere tugenzurwa n'uyu mutwe ndetse n'ibikorwa byo kwica abagize ubuyobozi bwawo. M23 kuki kubahiriza amasezerano twajyanye Marco batigeze bazemeza, batigeze bashyira mu bikorwa, nta mfungwa nimwe yafunguwe kandi bagomba kwifungura. Cya kabiri bakomeje gutera ibisasu no gukora intambara, nyamara Amerika zipa baraca bakarumira nta kintu bavuga. Iti mama 13 irashidikanya kandi ku kutavuga kw'intumwa za Amerika kuvaho isinya amasezerano ku mabuye y'agaciro n'ingenzi, bitewe nuko kuba nta neguza yo gusaba ubutegetsi bwa Kongo ijyanye no gufata ibihano birebana na bamwe mu banenga ubutegetsi zatera imyumvire y'ubusumbane ishobora kugira ingaruka ku buringanire bw'ibi bikorwa byo muri Kongo. Kuri 23 bona ko kuba Kongo idaharwa itavugwa bitazigenda rimwe bituma muri Kongo amahoro ahina, uko Kongo izakomeza kumva kiri hejuru ya M23 kandi M23 bakayigenza uko bashaka. Gusa Kongo n'umwana utazi kureba arabibona. M23 bayirangije kera, barayikubitiye mu gafuka bitewe no kugira amasezerano ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Nyine na Amerika nayo ngireba uruhande ibonamwo inyungu kuruta kureba ibinyakuri. Kuba Kongo isa n'ishyigikiwe ni ikintu buri wese ngashobora kubona, ariko ni ikintu kidashobora gupfa guhinduka. Niyo mpamvu M23 bamwe batangiye kuvuga ngo iri kubyina umutaho, isa nk'aho iri kubyina ivamo, kuko M23 inarebye n'Amerika bwo yahita yisanga muri Kongo ije kurwana n'uyu mutwe ishyigikiye Kinshasa. Ibi se nibigeze kubyumva, n'ubwambira amakuru nganga wawe yumvishe ko abasirikari ba Leta Zunze Ubumwe za Amerika bigeze gusabwa na Tshisekedi Tshilombo kuza muri Kongo gufatanya na FARDC kurwana na M23 mpaka birangije burundu kutaka bwa Kongo ikaba amateka. Uti mwabyumvishe, none ubwo nimba bagiye kuzaza bizacura iki? War, intambara. Hanyuma Ubusuwisi nabwo mufatanye na Repubulika ya Kongo. Umutegetsi w'Ubusuwisi igeze muri Kivu Amajyaruguru. Mu itangazo yashyize ku rukuta rwa X rwa Guverinoma Donner Kivu bagize bati: mu ruzinduko rw'ubufatanye yagiriye mu gace ka Kivu Amajyaruguru, umuyobozi w'ubutwererane bw'Ubusuwisi muri Kongo Bwana Thomas Genateski yahuye n'umuyobozi mukuru w'ibiro bya guverineri wa gisirikare wa Kivu Amajyaruguru Nyamakubaha David Kamuha kuri uyu wa gatanu tariki 8 Gicurasi 2026 mu biro by'agateganyo by'intara biri mu mujyi wa Beni. Bakomeza bagira bati: umuyobozi w'ubutwererane bw'Ubusuwisi muri Kongo yagaragaje ko yaje kwibonera imbona nkubone ukuri kw'iyi ntara ndetse no gusura imishinga Ubusuwisi burimo gushyira mu bikorwa. Wari umwanya kuri Thomas Genateski uko nyira gushimangira umuhate w'igihugu cye wo gukomeza ubufatanye na Kivu Amajyaruguru mu nzego zirimo ibikorwa by'ubutabazi n'iterambere. Nimba zumvishe neza, harimo ikijyanye n'ubutabazi. Ikijyanye n'ubutabazi kuri Kongo bijyanye no gutabara cyane hari ibikorwa by'intambara. Baba ba Suwisi, Ababiligi n'Abadage bose ukongeraho n'Abafaransa bari mu mushinga ukomeye cyane w'igiye gushobora gukorwa kugira mu 23 bayiturishe ikibuga cy'indege cya Goma gifungurwe maze kinyuzweho ibikoresho by'ubufasha, ari nako boherezanwa intasi ziza gusensibiliza ibyo bikoresho, ari nako bareba uburyo bayivana mu mujyi wa Goma, agace mu 23 naho yizirinzemo kabwa ridashobora kuzavamo uko byagenda kose. Kuva na 23 muri Goma yivuze kwitsinda ruhenu, yes,
kwitsinda ruheno. M23 yabisigaranye ibice by'ibishyamba gusa, kandi aho ngaho mu mashyamba. Intambara mu mashyamba ntabwo itinda buryo iri kurwanwa, kuko ntabwo ari strategique. Iyo hajemo abasirikare bakomeye, ako kanya umutwe wa gisirikare ufite imbaraga hita itsinda abandi. Ni ibintu byihuta. Gusa intambara mu mijyi niba ari intambara ikomeye cyane, kuvana umuntu mu mujyi amaze mu igihe yubatse, yakoze azi utuvene twawo, ngo urwo rugamba ruremereye bapanze uburyo bazakora. Akimwe mpamvu ibihugu bikomeje kuba byinshi muri ubufatanye, anabyo binatera impungenge mu 23 bijyanye no gufungura ikigo cy'indege cya Goma ikabigendamo biguru ntege. Ubona neza ko habarimo kuba akagambane, ndetse rimwe na rimwe bakanasa n'abigaragarije mu 23. Iti natwe turabanaga ku buryo tutareba imishinga yanyu n'ubushake bwanyu ibyo murimo gukora. Inyuma mu 23 niba kurikira kamwe ku kandi. Leta zimwe za Amerika yavuze kuvugaho na M23 yerutse gukangaranya akarere, itangaza ko ibi bishobora kuba ku Rwanda, ndetse nabuze abantu bayo kujya mu duce tumwe na tumwe. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ya Amerika yavuguruye inama zayo z'ingendo ku Rwanda kwa gatanu tariki 8 Gicurasi, ikomeza ku rwego rwa kabiri, agace kitondewe cyane red zone, ariko ubu irimo nanone ng'ikimenyetso cyo kuba haberamo ibyaha n'ahantu hashobora kubaho ibyago byinshi. Leta zimwe za Amerika yavuze byinshi. Washington itanga inama ku mugaragaro yo kwirinda mu gice cy'urwego rwa kane abantu bakora ingendo kilometero 10 ku mupaka uhuza u Rwanda na Congo, uvuga ngo mu turere twa Musanze, Rubavu na Rusizi, kwirinda kujya muri utwo duce by'umurika mu kilometero 10 turutse ku mupaka, kubera ibyago byo kwaduka kuri urwo ruturutse muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, aho imitwe myinshi yitwaje intwari ikorera. Imwe muri iyo ikaba irwanya Kigali. Rero bagomba kwitondera cyane cyane gupfa kujya kwakorera ibikorwa byabo by'ubukerarugendo, kuko bishobora kubagirira nabi cyangwa se bashobora kwisanga bari mu kaga gakomeye. Yanabyo Leta zimwe za Amerika yavuze yuko abaturage bayo basabwa kwirinda gukorera ingendo hafi y'umupaka w'u Rwanda na Congo, kilometero 10 gusa uturutse ku mupaka, wo guteguza yuko bafite amakuru agaragaza ko ari igitero kidasanzwe gishobora kuva muri Congo kibasira igihugu cy'u Rwanda. Abakozi ba Leta ya Amerika kandi bakorera mu Rwanda bagomba kubona uburenganzira bwihariye bwo kujya muri utwo turere dutatu. Iyi nama ivuga kandi ko ubugizi bwa nabi bwiyongereye kuva ku bujura kugeza ku bitero byitwaje intwaro. Niyo mpamvu bagomba gutegereza itangazo ziturutse muri Leta zunze ubumwe za Amerika cyangwa se ku rwego rubishinzwe gutanga green light cyangwa se uburenganzira ko ari we wese ufite aho uriye na ambasade cyangwa se kuza Amerika baba mu Rwanda mu gihe agiye kurera urugendo muri twa duce twavuze haruguru begereye igihugu cya Congo, kugira ngo ubuzima bwe bube burinzwe neza. Benshi bakimara kubona iri tangazo, bakimara kubona uburyo Leta zimwe za Amerika azimo gutanga gasopo cyangwa se icyo twakita inama ku bantu bashobora gusura u Rwanda, benshi bavuze ko Amerika ishobora kuba ifite amakuru. Dore uburyo butatu bayivugamo. Amerika ikorana na Leta ya Congo, ifite amakuru yose y'impamo y'uburyo Congo ikoranamo n'u Burundi, ikoranamo na FDLR, ikoranamo n'umuhungu wa Zarimana. Icyo ni cyamwe. Icya kabiri, Congo ibikurikirwa cyangwa se Amerika ibikurikirana intambwe ku ntambwe muri Kivu y'Amajyaruguru. Ushobora kubiza imitwe y'inyeshyamba yo muri Congo uduciri kwerekezamo, ndetse n'imigambi yabo bafite. Icya gatatu ni ukuba Congo yaba nanone ari umujyanama wa Leta ya Congo y'icyo bigomba gukorwa, bitewe n'uko nabo bagaragaza ko kano karere harimo bagashoza intambara, ngo bakomeze gutera intambara cyangwa se gutuma amahoro atabotika muri kano karere. Ari nabyo benshi bibaza bati none Amerika ahubwo yabitangiye gahunda yo kubishaka kwinjira muri ino ntambara mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ifasha uruhande rwa Congo cyangwa se yifuza gutangiza ibitero by'uri kuri 23. Gusa ukurikije uko 23 nayo iri kwitwara cyangwa se ukurikije n'amagambo ya 23 yandikiye Leta ya Amerika, bisa naho ari cyo 23 izi kugisa nka ari ubugambanye bwa Leta zimwe za Amerika ku bitero bishya bishobora kuba biri gupangirwa 23. Anacyo gituma 23 ivuga ngo kubera iki Leta zimwe za Amerika zigira gutya zikareba zigahitamo kutita cyane cyane bijyanye n'uburenganzira bwa buri umwe, ahubwo bagasa n'abantu barimo kwita kuri bamwe, abandi bakabihorera, abandi bagasa naho nta gaciro babahaye, abandi bakabareba nk'ikimbwa yanze, bakita cyane kuri Leta ya Congo ndetse na FDLR na Wazalendo n'Abarundi, abacanshuro n'abandi, batitaye kuri M23, batitaye kucyo irwanira, badatanze uburenganzira ku basivile bose muri rusange. Bati
iyi Amerika aho ngaho yaba iri mu mugambi mwiza wo gutanga ibyo twakwita amahoro ku baturage bose b'Abakongomani. Mbese Amerika koko yaba iri muri gahunda yo gushyirisha mu bikorwa amasezerano y'amahoro binyuze muri bya biganiro zabaye n'amasezerano basinyiye Washington, cyangwa nk'ari undi mugambi uri muri ibi ngibi. Niyo mpamvu ari kuruca bakarumira niyo Kongo ikoze ibikorwa bibi biri mu bwicanyi, kwica abasivili, kwica abasekere ba 23 ndetse na bamwe mu bayobozi ba 23. 23 bwe kijye kwegumira gukomeza gusuzugurwa bene aka Kageni iyo gutangira igitero gikomeye cy'imbaraga kuri FARDC. Mvuze ngo yego naba mpfunyikiye ikibiribiri, mvuze na oya nabwo byaba bimeze gutyo. Gusa iminsi iri imbere izatubwira ibyanya byo bigomba kubaho. Komeza utegereza amasaha ari imbere. Ndagushimiye, uhawe uronke. Sam and Shalom.